Kichem qualified PANGMOL boys are taking in for first rounding to identify to air vangkhoa Zirabab air. Ngahmunphai. Masang kang sampel kang anu yang apa nih on leng sih. Set three. Set three. Set three. All right, there. Kita lihat bisa mengambilkan. Home set. Five, six, get up. 5, 6. Maya yung hapan leng. Kon leng. On leng. Nine, six. 9, 7, 6. 4, 10, 7, 6. 10, 6. Rất là trời, cái đây là thôi là màu lên. 7, 10. 7, 7, 8, 10. 10. Out. 10, 9. Last ball,
Berita Temun PANGMOL ho jumpa Yemun lain men umlohan game tahu tahu Kita tolong atau saya cakap, tolong ada yang kita. Apa-apa.